Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana untuk membuat akaun Facebook Ads. Okey, first kali anda login ke akaun Facebook anda dan kemudian klik segitiga yang bawah ni. Klik kepada Create Ads. Okey. Okey, pilih kepada Send People to Your Website. Kat sini kita masuk je lah apa-apa website untuk tujuan pengaktifan akaun sahaja. Okey. Isi particular ni, currency Malaysia Ringgit, time zone, okey. Add account name, okey, dah selesai semua. Yang ni biarkan saja. Okay. Pangkas gambar ni. Okey, untuk tulisan biarkan saja apa-apa. Dan seterusnya klik place order. Oh, sorry. Okey, remove. Okey, untuk desktop newsfeed remove sebab anda pun belum ada fan page. Dalam video kedua kita akan belajar buat fan page. Okey, place order. Kena masukkan gambar juga. Alright, untuk gambar ni Facebook dia ada satu function. Kalau kita tak ada gambar, kita boleh guna gambar yang disediakan Facebook. Hanya search keyword yang berkaitan. Okay. Pilih sebuah gambar. Okey, ini kita bukan buat iklan, tapi kita untuk contoh saja. Dan untuk kita buat account Facebook Ads, itu saja. Okey. Untuk iklan telah diajar di dalam kelas. Okay, klik place order. Okay, masukkan maklumat kredit atau debit card. Okay, klik continue. Isikan semua particular ni dan selesai. Alright, so kita jumpa dalam video yang seterusnya untuk set up fan page.